nanggung malu sangat kalau nang rope hali suksungi lau makaro poso luki molo Tuhan marhata sao madok hatana iko sao sai sao dohi sai sao dohi sai sao dohi dang bema biara urisi mangaluga hosoluki ai Tuhan kunolaki ai tunggodang pemusuki lau makaro posoruki sai dau doi sai dau doi sian lambuki hatok marlo jondo soluku tulabuan nasona naso adong beda potra susani tudos tu sinang pardalanaki lau mandapotong surgoi si patana endo lonong doa sohaluga galumbangi tu dia mahal porusaki ikor hutio toto Jesusi ditogu-togu tangaki tu dalam masai maoli di baru kilon hasusah tum Yesus ngaporusaki nape di dalam lautu surga diiring Yesus di sini. Hatok marlo jondo soluku tulabuan nasona naso adong beda potra susani tudos tu sinang pardalanaki lau mandapotong surgoi si patana endo lonong doa sohaluga galumbangi tu dia mahal
Sampai di dalam laut surga, diiring Yesus di sini. Sampai di dalam laut surga, diiring Yesus di sini. Tujuh ode mataku, sayu se dorohakon, say pasti saya soko tu silang mi. Saya soko tu silang mi, Yesus dengan aku. Saya soko tu silang mi, Yesus Muwarna babaor bisi ima puji aku. Silang mi tuhaki ima pujoku pai masugot sahadau I endeonoku. Silang mi bangsa di Banua Gijang, puji-pujian untuk Hamaladeon di sobbahon ruhana mina pungon tujulum ale jahu gare basa di sialau pilalau kami doa si dengan dibasam na manari ngolunan boy hami ale Tuhan pinoparidai nang naburjung di bagasan manugoton di bagasan hai pato kapasan pamutong muruali jahu gare basa imanong jumur moding kinanami nong sama dua mata potoko susur doha sonaan napostro hanami ale Tuhan di keluarga yang nakoni na dudo namyo koma ale Tuhan na mangaramoti kodo ale Tuhan pangapul na sumuro aku lima kami akan di bagasan si tauno di bagasan TikTok lalu sebagasan TikTok ale Tuhan tato paunan acara keluarga laung pasangat pun pinanami na usang magwari so tapos dorohanami ale Tuhan di nama mulai kami satu nama ujung rapok ko mahami ale Tuhan pasabuhi ulang diperkuat pinanami di bagasan sedarium buhi mataran uli jara dengan di bagasan kami do lasmi roha komman ako pahok kami tuarukan muna sumungin kami muna iligilip do tangan namin mari anak Yesus Kristus martangi kami doa. Amin. Selamat jalan hukum. Terima kasih hukum untuk semua yang telah kau berikan kepada kami para hukum ini hukum. Maaf hukum karena kami belum bisa membahagiakan muslim ini hukum. Selamat jalan hukum.
sakit, pinggang kuat, dimanapun. Dan selama ini aku selalu baik sama kami, aku selalu nakal dan aku cerewet. Tapi sekarang aku udah bahagia dan udah sama aku Woli, selamat jalan. Selama ini aku sama aku nyatakan bisa sama Woli pun sama jalan pun. Sama jalan aku udah gak sakit lagi. Untuk kembali tujuannya, jangan tidak juga. Sama jalan aku. Ya mak, berhak mohon terus penanganan menempat pembantu bapak berguna. Selamat jalan lama ya. Baju pemahuluk Pak. Supaya aku sama ngagulang sudah partai pada lama tumpah pada. Beda. Kemudian untuk ada yang dalam sepuluh dilihat sedang turun bulan mereka dari selamat jalan menuju Sialan ng lilingaw, masarap-sarap rock. Tidak betul, alay-alay. Sakap ko na sa magkasakap ni Tuhan dong. Magtelepon daw dong ang magtuwa. Isa daw tayo ni. Si Patisa daw hindi daw magtuwa. Lahat ko na pinasara ng magtuwa. Apes punari. Ito marujung ko na sa prong magtuwa ko beri. Ipilas rohat ko. Alani. Totoo na naman. Karasi sa alani. Kau itu apa itu apa? Kami orang tua kamu yang orang tua tu, jadi tanah masalah nama kau. Orang tua, masalah maksudnya, tapi kau itu bawa tu apa tua? Melupa di masalah nama tua, kami pasti perlu. Asal kau tinggal nomor guru nama tua, kasih boy perburuan kami, jangan kau perlu si berbagoran. Panas pinas itu nih Rona betul-betul. Selamat jalan ayo udah betul. Selamat jalan buat kamu kami tercinta. Mungkin inilah takdirnya untuk meninggalkan kita semua yang disayanginya. Dan dibalik ini semua pasti ada hikmah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Dan di sini kita untuk bersabar dan semoga apa yang telah terjadi ini bisa diberi kehikmatan kehikmatan bagi kita dan kita selamat jalan bagi yang Oleh Tuhan, nama roh amanah menjunta saat ini. Menopung ada doi ngotok siap kopo.
kau tukang barang mau tonang tuau uji gulung nim mudo manguli mau kaya mau pu uli doi kombar ukikina jara dehe doi ikikina ile tuani kita manguli be mulu dong sangat ikikina lain ngopung doang aku selamat jalan mah di Filipina saja air dosa saja air klik doang dulu jauh jalan laba nak nama dia sokot mah Tuhan mau pu nak malam pahita nak mau pahita mau ya Balik na udah. selamat jalan mah dukung kesian Pungalik na mo to. Alek na di. dia kok tunggal Alek Tiga din. siap ki numpung do masai numpung tepe mo pundo kalau mau numpung to da pun ki sudah numpung kau ada ngalau numpung di sana numpung di sana numpung do di tinggal mari numpung pokoknya mon dalam jalan numpung maju kak maju Euro Selamat jalan selamat tinggal kami Pinosabi hukum nggak lagi nggak tinggal satu yang lain tapi inilah rencana Tuhan bagi Opung rencana yang terbaik buat Opung dan untuk kita semua keluarga yang ditinggalkan. Semoga Opung kami cucu Opung dimanapun kami nanti berada bisa membawa nama baik untuk warga Opung. Kepada Opung, selamat jalan, selamat berbahagia di kerajaan surga. Opung sekarang nggak sakit lagi, udah bahagia jumpa sama Opung Doli. Sekali lagi selamat jalan Opung. Magaling si Badi 10 sama tua. Tak ada pula dari perseon. Kali aku di sodo udah dari perseon sama tua. Masa tak beri tua pun dua tua apa tua sama tua. Nunggu dunia roh aku sama tua. Pangolikku berharap darah sama tua. Apa bari sama tua mersai jauh sama tua. Kendali, Telepon malam. Mulak doang ginda. Pergorak bakal dikuku bulat dah udah lari 2% darahku mama pada lenda waktu rawat sudah masuk gitu udah menjalan mai waktu dalam mereka tua yang sudah menangani untuk melawan sesuatu persoalan di tempatnya alat roto di bagasa kasih jauh tolong ini romana roto namanya kain pasot kita sabutna Silo Maroko Dihita Kopani Opusibita Dio Basot Dina Borha Nima Inukta Nata Holoni Siapa Matolani Begasa Jalan Runga Sirang kita Siempar dan Yoni dari Dangon Ditinju ujung Ngolunai Ima Tabeyu Ibu Aka Ulau Aka Adigani Ima gomos tangyata atau materbata anggiat tujuan nyadiot lam jitabai di mata akapasu pasu di kita. Sosoli maho nauda borot maho marabot Tuhan siapa mahami siako siapa dari got alai akabulau dari gani di titik ujung ujung ido si dari begitu nari jalan si pagi Sito sonan somanya orang mata dari dia dulu disuruh dus niruhat hingga penoparan opusita ini mudah nate balin kata kita alaran boy di kapoko buah ini mudah ini tanda hukum dia banok noti gua Aharon si tonon di udah kota apa aku baik
Jala busuk kamu se. Ini muda. Kalau mati horo dua. Panak noti hom se yau. Wah, busukku mangkiku. Subuh ini kata ini muda yang amat ini kutang boy. Nga pos marwami nang udah apa cenggo murmu berengong bro pina parmus dia alai dapat mati kita ilihat tuhata iko jowo na hotu labunga jadi nak dokter di sini nang udah selamat jalan Tuhan Yesus memberkati. Selamat jalan meolah kakula berjuu. Dan kolongmu meawak kasih dia udah mula sangat lama saya mengharap narik kotu. Hidup kembali udah baru awal jawab tidak. Serono akang yang ngomong saja. Nayalpan Jawa mau saja ayat ka hati isang kudala isang guru udah pun makan udah pun dapat doang sanggalawa lagi mangalak na perlu dioda kaku hati saudara kembali ke rumah dia bila Matam nungdah. Bilang kerja selamat jalan meoda kakuda makorasi masalah untuk kapinappermidakan deh. Kata mulai dengan kita selamat jalan ma di inang Simaturaku tinggal mahani na masih berjalan di Portibio. Saya lihat ma di hakudianmu di paninggalmu di hamil salina jadi si buan-buanmu hamil saluna pinoparmu jala hamil nakumu di son saluna pinoparni opung satabi opung kita na di son naro saluna nanopoki nang tuto tutongan jauh nomor gon di siala holong irohana sida saya lihat ma tetong di pasukan mata jalan kontrola di nyarion tetong gabe sadar mata lam masih holongan kita di tonga-tonga di keluarga besar di kota Salinai. Selamat jalan ma di imam, selamat tinggal ma di kami. Borhat ma inoku omakku manda foto Tuhanmu. Selamat tinggal ma di kami aka inofamu. Mulu partang sifat kerja tanpa menyerah pabu katong dileng mas sekolah. Ube mai totong di bagasan mulutku. Saya yakin memahami aka pinoparu saluduna di rahmat Tuhan di bagasan hasadaul miroha. Asal pamihami asanapon hagabeun dohot amoraun tujulannya ayo mau lihat di Tuhan. Di bawah keluarga pada kata mereka bagi kita nomor 540 sada tukang musik kami 15 sada 60 di namulat Yesus ini hasang angoni diai Tuhan sonangani. Yesus Maha Posaki di Haroronai.
do ali amanami ali amanami na di balwa kijang sai pinobadi amawarmu sai roma haradamu Data maromoni roham di bawah atau so na di bawah kijang leo matahari sadar Muhammad siapa saya sama dosa so pada sarani di dosa nama dosa kami guna kami tunggu di bawah tunan badua kami siapa aku ai corona puna jalun doa kabun Dori asara kon salilin na amen asini rohani buat Yesus Kristus do tolong ni rohani di bata amat dohot persauran itu di berbadi ama nama dongani kita saduhna amin.
Tuhan Yesus buka ulangmu. Murung di kemabu asnai rohani pahom. Di dewata membuka ulata imana tersurat di Psalmen 57 ayat 10 dan 12. Jangan mati doksi. Ayat 10 saat roh di langit asli roham janatul has roh di awang-awang roh hasitungan. Sampai pulma dirim tu atas di langit ale dewata kemuliaanmu tu satu tanah ido yang usahatna kapasadahan tamataya. Jehovah itu Tuhan Nabi jaga dewata Nabi pinuji pinasal akbar pribadi ada Tuhan ala asih Tuhan Tuhan. Kata ada Tuhan nama ngaramu tihami magiri pada dana Nabi sahat kalau ingat imale Tuhan yang memuka ulang Nabi hami adat pangarapoto. Oh mana sutong Nabi yang ditong-tong Nabi nama masuk saluhut ulang Nabi asa ditong benda masalah ulang Nabi. Juga kemudian Tuhan akan keluar dari kena sumber berkumur bagasan sadario mulai di bagasan perdana ada sida ramo tina sida dari Tuhan jumlah tidak akan sida asa tontok di bagasan hari pasok ada sida saat rodi inaron iman Tuhan pasal hai kesulisan luhut akau bulan nabi di bagasan tangan asa tontok merapo satu buah memuji pasal apa keluar mendapati bisa luhut panggilan nabi ada Tuhan pardosa nagoda Tuhan jumolo orasi asa tamahan nabor pasuk-pasuk mengasahkan kepada anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya katuho. Amin. Luluan na sa umatwa amat taraga inata sorry pada isondong ng kamera namin so macam hasuto bolo paiguan hasuto lima di ulaw ta di bagasan manuto idok na dua oputta na marjolo matukot to saragute na binuka ni oputta na marjolo in oras jala gabi kita tong manguto siya di pernapok ni matanya ni ayon raga nami ulah kono tamatong pangarapoto pinanami na usap madua di bagasa tikyo ada orang suwata ko kami katanami raga nami jumulu kami madok maulade tu sakala badiam tarlumo himai tu hita nama kabarangi suak somoni rada ni kordanami suak somoni na kabariban nami dohotak kaburu nami laut secara khusus tudunan nami pari bebere do paguru dohot pona tulang tusaluh ma tulang nami suak somoni nang hula-hula nami na poso do hula-hula nama kamarangsi imana rohamura nami mga dopi ulaw taulaw di bagasan manobotong ima ulaw pangarabotong tuday ng nausap madua di bagasan ito rata nami bolotupe dakaru donora no sila bupat orang kami siap toropo nami satu dainang nasa rumado boy din non rada nami paturang nami dum maralaman na dua nami na ugabi di siman non rada nami paturang kami silsila nami siang ginjang satu dainang nasa rumado bolo dupet secara ringkas di bagasan bahasa tikyo lasma ruata tadi dari yatong di bagasan tikyo di hagabiun ni inong nami na usar madua dinang jongjong si jagaro di atas ni si madudung ni dainangon
dapat duduhon sir maranak sir marboro tirtir marbahu si anak marbahu si arboru sahatu namarno marpinong madai nangon sian anak parumain hela boru pahuku sian anak pahuku sian boru 1 nono 20 anak moding madai nangon na dilanggar di hari Kamis tanggal 10 Tur duduk usia madai nangon 27 tahun ima raja nami secara singkat silsilah ni dahinang na sohmatwa ada orang suhatau kami si Jagarono di halaman permusik nami baik kamu ngajak kodang di si Jagarono nami ma tudu si Jagarono dimana kering dapat dulu dia gabihun ni ina nami na usau madua di bagas atikyo nunga di so tudu MS tabatu amatudu perlingkungan di Siboro amat kariwata amat sila dua orang sejarah di mahami tudu di Maroro asapir ma kopi bau ma pasalon sakit ma dokter dinami dulu anak ka pangunguan dunga di son hari-hari mati itu bona hari-hari nang usuna nunga gabi hanya kabinara gabi matong nang pinatuna nunga di son sangkar hasakat itu sangkar matudu okorek pati dulu bang masa dua oras ma kadang-kadang magomo par tiga asaimen apak sobat suhi matong suruh siapa kali di sudeng bulan tatong di bawah satu seringon tamama kami tuang antar diwata mandok manade asal saat disuruh masahat masuk tiap mengasahat matau kami di bawah satu tikos Jagarono saat main kita tuang kami saat manang tukar kurasan soalima atas siap kami orang hasuro abang permusik namanya buat kamu orang kurasannya Pungun bolon na penaksangapan jala punguan na sormatua siso jong rita apa bagadul keturuan kita nama lagi kita doso kita gon keparan tutup lawan na kami nakin mengatakan bidege di babuan di paduan dari tutur dia kami ni na tutur namion nok susir marpak piara marpak pulboru satu nomor nono malate matar tutai sungu keparan na 20 alap dalam murni na tutur 27 tahun bahasa ni mata martua de batari asa songtong na tutur bitang matutunan mirito pun na borok marang gila keparan na tutur barboru doktor torok matutunan patik matutunan tabian malah dia besok geparnya tutup mengalahkan di bulannya tutup susi ada kota persaulian maka satu lihat tidak kemudian ngasah pengalaman rendah pun mata lari tutup sama selalu tuh bangga tuh para orang apa perempuan ini badang ada dulu kami anak kita bayi di rumah nak benar corona mungkin bapak itu bapak persawahan di rumah atau di seorang dong panamana karena itu sampai rasa pisang ke motor di rumah ada dua si rumah benar gawe akan ada tidak makin mau senarau major jalan jolok ya kami ini goparan ini natural asal satu jauh satu pertian pasang ini atau Jagarono sampai selalu tipang kabel mengapa gol perkusi baik kamu godak di Jagarono BBR tentang burung karena
Eder paburu saya hata mah abit ya ang buru kay pidala horas. Lolo bolon na pinasangapan, loloan na pinadomuni naung sa rumah tua. Ison dong kami siang tulang muna sekaligus do barburu tuna boru nami naung sa rumah tua. Ima dapat partikiran ako imatanya Aryo. Inanggapang udah tahap tahu kita. Ima di pasar rumah tua ni na boru nami on lawan pangarapoton. Amat raja hinata sori pada. Ison ulah horot tamu tutu. Ulawan pangarapoton tuna tutu naung gabi naung sa rumah tua. Tadi dia matongi di naung ape raja di duhut kita semua tutu ngina boru nami naung gabi on. Ima di somba tutu apang siapa studi. Tusolup coba balik. Saya seorang anak bisu mahamu talu nago para na boru nami on dot boru naulo gabi. Tutu nama risibon. Asa ini stabil tu main na perlingkungan di Siborok. Amat tadi bataro si lo tua waras dala gabi mahita salu na di paroro. Sama tutu raja di duhut. Asa di somba na hariara. Asa hariara na bonana rubunan bulungna. Horas jalan gabi na tuang kopira mana moli bulung manang pinarpo. Asa di somba sembilan. Asa makilan na tos senadao, majo senajonok. Dihagabion di asa ngapon. Dok ya kapat pinaparon di uparen na Burnawi naung gabion. Jadi dihamusa luhuna, uparen na Burnawi. Na Burnawi nang titir maratin marboru marpo bicara papuca boru. Dok marnono. Asa rokon matutun di tua. Asa belum main batu di rumah, belum batu di sopo. Nunga gawe na Burnawi naung gaweon. Saya bangun gawe tuh kamu talu na goparan na kado pokok. Asa pinat ditujuk mah di dolo di tapian. Mana tu dia kamu talu na goparan na Burnawi on. Mama dulu pengeluar siapa hari. Saya mata di batang atau anggota manggo ya ke pas-pasuan. Asa sasa di Solo main sahabat motia. Nunga sahat di atau kami. Siang tulang muna bulan muna kata di Jagaronon. Sahat mau taliling maulu, sahat mangang toka pak orasan. Mangang par musim nami. Ada nuk sipur hai maka orang di Jagaronon. Baik damang godang mula-mula, godang sopa-sopa, godang sapura marorot, godang sicara di pane. Anggiat paner pane mata nomor 2 di bata. Bisa luhuna goparan na Purnamion, yang pengen matong matangapon aga-aga bion. Las pada rumah godang si Jagaroni. Las pada rumah dangang matu si sasa nai, dotu si manang-manang nai studio nai. Baik nama. Dulu taruh dalam diri mana, bapak cimai di pasar berdua ini Burnawi, di bawah paham tu ada pengarapotan, di nakok malah nyari, nakok sama yang bagian, nakok sama perasan, takasnya tu, na Burnawi di mana berguru, berbau bisa guru. Sahat guru nomor nono martinopar anak guru bang anak permain lalu guru satu guru jumlah 20 anak mulai mari kembali saya pas-pas sebenarnya garun agak lebih sore pada dua nomor tambah naik di misalnya dulu. Ada tu misalnya korna atau saya mau mari mana anak saya. Magudu. Murah dengan itu hatta. Bila kamu ada pengarapoton, aku pengaranya ada tu agak mah. Seorang mana tu mengarapot, seorang mana tu rapoton. Asal berbagai mah tu berbagai atau kawan. Hari muda gak bisa lah horas, hari kan orang mulai kami masih baru. Ada orang tentu akan dijaga orang. Ngaison masih tertentu dan apa di kubur di Siborok. Amat tadi batalo tentu nomor 2. Horas gak yang tersalurkan para orang. Sudah segila, berkira menurut kau senedo, betul senador dihadapi, dihamrau, dihasangapun, semua itu berpakat di Burnawi. Asal bahwa itu disangka mapoi, tulungan besar dua. Sino makapapan, gabi mananila, horas mapupanan ni naturunan nomor dalam mangoma yan. Sasa sino sama tu hotel. Nuasa taman, pangarapoton. Pinapurunan yon, agak kali beli napurunan yon. Kinilang na mahal ng sama di panglaban, sama di panglaban. Sinami.
kay mahakal si Dagaralon, kudang si Dagaralon, kay kudang kalaluyun, kudang kasangapon. Ang kira itu agar dia di Rupara di Purnamen sa di Solo sa hotel lastal kau masih sa naik di kokomuna to kami ima dinausan batuai botol namion las sudah kasih dari rumah tutu ada pakar orang lapas satu dengan pada persatu kinani mari terima tutu bagi dua di tomat tadi bata asal apa dia usul pas ada tuh kasih juru sama kanan si jaga dulu di zone eme sita batu matu panlingkungan di Solo amat tadi bata untuk sudah tua orang jalan kami mereka saluna di baru di zone di sanggar asal dengan di shopping matong lama hutan karena bunga pada itu sanggar matong apa pada itu sanggar mati tu dulu masa dua sinul matok apa mu gawe makan isok sihida asal kila kau sana dah maju waktu sana jorok harga biu nasa ngapo di saluna perpalan ni ido orang isok kaya asal hari ara matok orang hari ara di semua rumah mana umbuna gari mana mau libulung mana doh sasa isolu saat pemotean nunggu anggota kau kan atas jagaron saat mau tu depan gabian saat mau pak orasan ini biar mampang musim kami di nagohan kami mah kami turas shopping baik kamu mah goda kagabiu ni satu maroro asal di maroro ada di maroro gunung sudah berparang di bulu namion lalu sebelum mah tu goda sebalik yang banyak ruangnya mata di mata tu berparang ni ada bulu namion lalu sebelum mah tu asal ni baik. Itu mengenai selamat pengumuman Sarubatua di Sororo kami mudah-mudahan nafoso marka sirigan asan simurga salitungi huta do naro kami di poseo di pertakok mata marion di hamuang boru perjalanan asana kembali hamuang gabian nakok perhorasan tidak menggunakan bulan pengarkoton tuna purnami nafsu bertuon asap rumah dihamu nama ngarapon seorang ngararakoton dihamu sanumna begitu takkan sebagai hamil lakian di parpinoparo di naburuan di bahasa amat di mata di para anak korok tidak buruan para anak dong marburu marpoh pusiana marpoh pusia buru satu ngamar nono dihamu salibuna kepada buruan amgia dah ngomong semua dihagapi oleh buruan bulu batu di rumah buludan batu di sofa nunggah kami na buru namion Magugari mahamu keparang akan poso. Nakian bagi kami 20 anak keparang di Burun. Tujuan dia don. Kita kami telah tadi mata. Saya 20 anak yang berdoa salah. Itu nanya. Dia mau mata kami. Doa itu, lain kami. Sona kata kami napari, napos orang kami le itu, di napor hantu dan bolon, itu pada di pas topi kali, dos rohamu, dua kali bertemu, ada orang itu dan dua le itu, dia mameri kerupan itu masih dulu, mameri kaulion ini dapat taruh dua di bulan ini dapat taruh mak. Di sini pengulian di Koparna. Iyo pengulian nani kamu, asal mulu orang mui, asal sorak kamu sehari beribuan, dia dapat taruh dan burung. Jadi di sana dia bawa pakar kotok kita, sudah burung.
iso di patofamu segaro dan resinon eme step tua wena perligo di sigoro di matano pangapat tua poros mahita seluna di baroro iso sihilap magkilat maon senadaw majauh senazoro dihagabion ni pinapari kabur namyo isoan koki tirpa koki bau-bau pasalawan di rumah atau di lucu-lucu turun tak pasawatan abang guru asahara ma payot nami saat asul tidak betul betul ya patarot teman na buron martu pada pas kapilali sudah mah kita jual penggabian jual pengharasan ini betul nami asal ujung nami kata si Jagaronon amang banyak orang dokter di si Jagaronon pas pasama tuh si tujuan itu seberang berangkai banyak mak tenang ala langap nama asa untuk tua tuinal hote ata pas nilai nak rasa saya unang membuat unang mamon asa dokter begitu mak melisap dan pas nilai nak katuran luar rasa udah tuh apa musuh mai kok mak tungan jawab langsung lihat tinuk putihan pasal nama pangaput sama itu belum sampai terlalu cuma ngebiar tuh para orang kamu malah dengan para orang kamu dulu aja buta gulang mah diulang nafsu sangat tadi ulas tadi nafsu kan di taraja nami mengulang ada pengarapon di bagasan mana butuh mengamar dia tamu madokon kata pak juga di Tuhami inopari dari nang nafsu madua di bagasan tikyo termubi main Bamurajan kota nami, suak soni nang bangunan kuliah nami, suak soni nang tulang nami, paribibini do barbun, do tulang nami serbut, satu bulan-bulan raposo do bulan-bulan namar kamananggi, di naung di pasar tamu raja nami, ada umi halan dari kali, ada pasugari, tuhami pinopar di dari naung, di bakasan tikunatong Apo nami manauli pak haron nami ma nadenggan asa dikumat tong inggir-inggir gunung naik tong na rata-rata dihadap panggabian parkurasan no pinasa munat kami saya bahasa hukum ma amat tadi mata asa tuduman na duh ilote dihadap panggabian parkurasan no pinasa mu tuhami pinoparigai nangon saya unang batong muba saya unang mamose asa siti kota do matu sisapang nawalu manggagat datong di balian di barat do yang go marngalu di hata panggabian parhorasan na pinasa muna tu kami salhu na pinopargay na apon nami may tong hop martong anija asa sa lisuno man saat matinotean nung saat pangapuan di alat pangarapoto di babasan manoboto ko kami saat may datang gabihan, saat manang tuhan orang baik kamu memang pangapun salah dua ton hora ba memang kami yang selalu na ang ramang koy mari di matututa koy kauloto pak mangilung kita di tangian ada yang mana ari amana mina di banwa bintang saya pinarbagi ama kuarmo saya rumah maharaja umum saya saut maromo di rumah di barono sona di banwa bintang lewon matuhan sadelu anggula siapa ni sing sabar sanami sopani sanami di dosa di ruang nama dosa Tuhan unak kami tuju untuk pangunjunan baru pahami sian pangako ang orang pangajau doa aku roya salam saliri na amin asin ruang kota Yesus Kristus do kolong ruang di bata ama do pasawan itu di bagi mana pandangan kesaluna amin orang buat masing-masing masih di mana Risai, satu puluh, 60 nani, dok abiri lebih. Dulu tu pesa
Rumahmu saya sekarang. Asal ibu sini tolak. Karena mana pertemanan ini saya belum karena belum ada. Oh. Sorry, kesalahan. Iya, bulu suami suka. Ini terpucung macam ini dong-dongan. Angkat musim ini lawan musim.
godang namang bugayadakmu alay sabadiado laosima tutu hasadaon ni sare sokon moladong nama muka ugung mangan musik asabadia udauni sejumuruma dibuka parhadado tarsoni ma dihamu situan atau tardumubi ma di bona hasuton jadi pe dihampar musik kami asabir sidiham asa sianjur mula-mula tok sianjur mula tok pak kota toba alamat taribata tok par mulani nan sanadong manopado mana jadiun nan sanadong alani tamaro sebota amat taribata baik kamu mado godak sobat amat taribata laos padu maha tu godang mula-mula asa tadi Tuhan kasih nama dok la maha mutulia purti birun bari tahu kami ma bari tadauli jami tahu kamu ma tusalut nasana tinopa lau sibat tunak pangidua tuamu na pura hasuton asa di balian matok talu lihat di jabu mangko pika pasu di pasu-pasu amat kadebata matong udaun nabi natu pamon lihat matong dihamu pangkabian lihat matok parorasan di piamak par musik kami baik kamu ma kodak sidan lihat di asa dia gabi lihat toras sahat do tutu bari dan dauri sahat rodi dia sahat do itu taruh barat sahat matong mulaon nabi natu pamo sahat mama tutu pangkabian sahat ma nang topar horasan ibe ya bawa par musik kami baik kamu mari kami kodak kasatan las patu uma tu si tio nai Amat Raja inata soribada kami najong-jong yon ima gopar no putta putsatan nagabi rata nami punduli ima patorokuma ima pahamerong genami ima gopar no putta putsatan nagabi anon angikuma disot na patorakon tujun gol sampai itu dainang nomor neon ia gopar no putta putsatan nagabi anak na 5 na parjolo mai ima opu parsionggam isodo aka dahar si nomor 2 ima opu si hajuluan tong doi son raja nami si nomor 3 opu si nang naga ima usat diri na iso dotok kami na marhamarangi raja nami si nomor 4 ima panakuel gopar na puta panakuel iso dotong raja nami kami tok na marhamarangi gopar na puta panakuel si nomor 5 ima gopar na puta bubujongger ima na dua-dua na tapado badobon raja nami dodong upasa matudamang asaho manoson mulai sang gopar no puta pubujongger sampai tu na dua-dua noksor matuan dia anak ni duli na patorakon sang gopar no puta di makasatik ko tudu patorangon nami ma siat kami gopar no punami o pubujongger satu goparan ni na dua-dua ada orang suhu patorak kami silsila nami dihamamang permusik nami alu-alu damang majo tua mata di bata amat taraja inata sori pada rodi sude nahumaliang nahumaloto isona mang raja inat sori pada jong-jong do kami siang goparan yo punami o pusahatan na gabi ima di barsa rumah tua ni dainang naung sa rumah tua ada orang so pasat kami silsila ni taruh punami jumbulu kami ang raja inak sori pada pasahaton hamulaton ni rohanami tarlumubi mai tu raja ni horjanami tu boru nami paribat nami lau suak soni manang tu tulang nami pari bibere dohut parboru duluk sarib suak soni nang tu tulang nami bona tulang
Rajai Duluk Saribu suak sokoninang tutulang bonariari Rajai Sopi suak sokoni matusa luhut nasa tulang nami lastar lumowi mai tuhamu hula-hula nami Rajai hula-hula na poso Sirigar Rodi Sude hula-hula nami na marhamarangki siang gomparan ni punami sa atuna sa umadua di bangsa tiklo raza nami mono tumadong diak tapakateon nami di papahinan nami di pangalakaon nami tarlumowi di bajakun nami tuhamu amang raja inak Suripada di bagasa tikyon di parsaur madua ni di partua ni dainang nasaur maduahon jumolo hami mangido maaf raja nami imana usok bau kami sian bona ni hasudon tuhamu saluhut na hotak kami di bagasa tikyon raja nami opung dauli ubay kami pe musik si Barede di bagasa tikyon dangalani si adongon nami raja nami alai namangido persiadaro duhami uraza ni horza nami do namar hamarangi tarlumbowi ng tula-ula nami ng tulang nami upatu pahami pe raja nami marhide ang kapangiduan muro dok marhide tangyang mu asaido raja nami di bagasa senyario di partua ni nanamion tong dohami mangido tu sahala badiamu asarap pak bakbay na uli na rin kang mahita di partua ni inanami na sormadua di bagasa tikyo raja nami patorangon nami mataro punami silsila sa kumparan ni punami nagabi ima kumparan ni punami o pupusangir iya kumparan ni punami o pupusangir na mga anak buru ni Rajai buru sinurat siya selubal sinurat dua mga anak sada buru anak na siya raja nami ima o sadbiri dohang diku naradi di sok kami ima kumparan ni punami panggili si nomor 2 ima goparan ni punami pangihuri ima na goparhon tunghasuto bolon ima na tabaru-baru dahinang nasa rumah 2 di bangsa tikyo boluna nasa sadari raja nami marhutang may duluk saribu na goparhon duluk saribu o duluk saribu wer kami na kining pwede namin hadir dengan kalau situa dia gaibesi sibuto manang sibiri duluk saribu dia goparan no punami panglihuri na mangala guru ni Rajai guru Samosir opat na anak nasihar raja nami ima goparan no punami o pubutongdir na magbuak guar dimana goparhon opusitubur do akahanggina si nomor 2 ima goparan do punami panonggaha ima na goparhon satu dainang na sorma 2 di bangsa tikyo goparan do punami opubirong kang aparok tinggal di utahoni raja nami suak sokoni nang sinomorobat guru jalangan tongdo nang arong tinggal di bona pasok itu iya gomparan yung punami panunggahat opat maanak na mangarap buru ni Rajai na parjolo buru sinaga na paduahon buru shopping na patuluhon buru ni Rajai
na binubulo. Anak na siyahan ima goparan yung punami o purajaria na goparhon o pusi rumadang. Si nomor 2 ima goparan yung punami o pusongganon. Ima na goparhon tulain ang nata baru-baru di Bagasatikyon. Si nomor 3 ima goparan yung punami o purumitang. Isodo akamong nami o paleba do pasyarpan do akaw puniba dison. Sinomoropat imagoparan niyo nami o pumangain. Mga paraong tinggal di Puna Pasubidor rami sa ramen di Tano Parsarani di Jakarta. Iya goparan niyo punami o pumangain. Na mangala buru ni Rajai buru duluk seribu siya duluk seribu. O pusongganon. O pusongganon. Ima na goparhon hasudono. Na mangalap burna zai bur duluk seribu sanhuta duluk seribu. Sada maanak sada buru. Buru na rasa sadai upauta hami main. Tu marga kasibuan. Iya nak nara sisa dari raja nami ima opu rospida na mangalap boru ni rajai boru dolok seribu siang huta luban ginabian di bahasa-bahasa nama tadi bataro dia pung nami obat anak sedebu anak nasihat raja nami ima opu pringki na mangala burna sa ibur butar sang marong gabi di raja nami alai nunga jumulo moding among nami do inong nami anak na si nomor 2 ima opu Hans Bastian na mangala burna sa buru duluk seribu ima nata baru-baru di Bagasatikyon. Anak na si nomor 3 ima opu kiria na mangala buru ni Rajai buru sirait raja nami among namion do inong namion sehat dope nasida di Tano Jakarta alai di Bagasatikyon dang buhi rak do tami baru-baru bak teninong namion ang giat manila tuhata ahipason tuduluan ni Arion pinong nami doon among nami iya sinomorobat raja nami ima opudame na mangala burdazai buru nadakdak doot buru si mangusok operaja nami nunga parjulun moding satu atau kani keluarga nami among nami doot aka inong nami tong mahami mangido tu sala badiamu mga raja sa buwak kamu toktong di bagas at tangyangmu asang giat toktong boy marsada ni roha pinopar ni opung nami opurospita nagabi laos di bagas at tiktor raja nami ima kumparan ni among nami opuhas Bastian Manuro na mangala bur nirajai buru dulok seribu sa luban ni Nabian di pasurat to namat tadi bataro dia mong nami sada anak 2 buru anak nana sasadai raja nami na mangala buru ni Rajai marga Sirigar di basa-basa namat tadi bataro tuang dinamion tulu anak 2 buru nami siar raja nami ima upu gembar na upahutahami tu marga butar-butar tu sita lulu dilo namat tadi bataro basa-basa na tu buru namion
2 anak, 3 boru. Ibebere nami si hani nung marhaso tani raja nami. 3 ma nono ni dainang na sormaduon siang boru nami. Boru na siap pudan raja nami mana bau tahami. Tumarga si Torus tong domang iru hami tu sara badiamu orang raja inang sorry pada nunga kumliling marhaso tani boto nanon ada dangong dopena tubuhan buah baju ima mangi iru hami kalau mobil ba tu suri hamu na humali ang namoloton terlumay nang tutulang nami nang hula-hula nami asal buwan kamu ditangyangmu ang giat di pudian ni dainang nasa ormaduaon cupang nami at tong akasilas ni Roha do agagabi ni maridehite pasu-pasu ni amat tani bata do maridehite tangyangmu jadi inong nami on tubuh maon na ditangkar 10 pitu bulak pitu 1.975 di bahasa-bahasa hormat tadi bataro tong nakining didong namion anak sada parumay hela dohot boru pahupusya anak pahupusya boru sahat tunono berjumlah ma pinopari dainang nagsorma duaon 20 kalak dalam marujung moluma inong namion dari tanggal 10 tului untuk usia ma 87 tahun ima jujung molu ni dainang na saurum matuaw ilok na tua-tua tutu ngolo bulu-bulu tutu bonana belum matong na pusuna rugundo bulong na nungagabe inong nami na saurum matuaw sa unggabian ba itong akapinopara na poso o libulong manang buruna ima pangiruan namin raja namin tarlumobi tuhami sanhut pinopari putongger tarlumobi pinopari pangihuri na gabi molo bilang-bilangi hami raja namin di pinopari punami na tinggal di bona pasugiton akana poso na mahami dokparan yung punami pangihuri asanggiat gua kamu ditanyang mu boy hami marsada di Roha koparan yo punami pangiuri sada tuduluk sada tuturuan ada piga biraja nami na di gecang di umur huksang koparan yo punami hola saharak nama bolo ama bolo bilang-bilangi karena poso nama hami ison asanggiat reta hami na baru-baru si sawonon dapat porhat porakana dua-dua ima mangido tangiak kami do sudah kita kana marhabarang di disebut rondo atau laulana do tulang nami dileu nama tari bata tong hasadaw ni rohe di kami asanggiat dabot son program ni HKBB orientasi program HKBB tahun hasadaw di tahun 2022 asa marsada matutu pinopar ni punami sok soni nang hamyak kana marhabarangki digoparan yo punami kepusahatan nagabi jadi memang permusik kami yang manot stok alam manot mahami di bawuni halaman kami di Bagasan Tikyon baik kamu mah tamang godang mula-mula di hamabang permusik nami aspek kamu mah godak soba tua mata di bata godak soba tua mata raza pinata sorry pada Rodi Sudi na humaliang na humalator baik kamu mah permusik nami asal soba kami
Jadi mulai tema hidup na tua-tua kami disong memang nang mengaliat mahami sang parang do punami nagabi di nama buat tua musik nami di pasar TikTok asani buat mau situ tanong lihat banyak juga pasok nang mengaliat mahami di pogo di nama nami di pasar TikTok di bata jauh matong nama masuk bak kamu aku dang lihat di asliat gabi lihat harus.
namin kanamari porok saharan asabet kamu amang kodang musik sahur matuai do kodang ya kanamar hamarangi saat kinugo tuputian yung saat kita manotor di bawah ni alamat tadi bagas artikion saat na kita tok tubang gabian saat manang tubarura jadi ibabang parmusik nabi sama asatan nairos manang-manang naik Lula bolon na hinormatan. Disonjong dulu ani Raja Horja Sanghutna ini di pardong ni dainang ngon ala bibio hamuru hami Raja Horja hamu harus berbolon anjian mati tu di durian ni inatau martinangi martinege amat tadi mata saya dilihat mapasu-pasu tuamu saluhuna keparan ni dainamo amang raja inak soripera sonari ala na Raja Horjar hami tapala pator oktu son silsile ni hita dan aranggi alana ngaison gabung sudah gabung sudah kami saluhna Raja Horja disor orang yang majudu mamata pergi ngebasai dilihat di mata tuhamu anak dokol pasu-pasu itu kamu musik sabangunan lau pasangapun inata ngasor background dari yang itu jopason dinakok imadan nyari nakin rumah tabain ada pengarap homon tuna tujuan ya gabi ibabu hamu tutup inak tahun maranak saya marboru dua pikir maranak itu marboru marpaup siya anak marpaup siya boru berjumlah na keparan ni dari nangon 20 harak marumur 1 nono marumur na inak tahun na gabion 20 harak 27 tahun, 20 tahun. Marumur 20 harak 27 tahun. Ayo, 20 harak. Oh, 27 tahun. 20 tahun. Jadi, sirok tau natin o ina ang tapos nga basay. Alana, nadudog, bololo, song dihida, apalagi dapat sonaryo, marunong 20 tahun. Sangya matutu, dinamu, pagabiyon ni inaktaw, di pasap, balik na pagawin na, baliga, latinabi, tawa-tabuan. Arima, arimu agabe, kung parang yung puta, opusip itong ngiri, saya yang dia mati tu, beliau dihamu pasamotan do pagabian. Mati tu. Apa permusin kami? Alamat memahami di pembuni alami di konon Raja Horja. Baik, damang ma, hodang mulai baru damang ma, budak sobat tomat taribata, tomba tomat raja, inata sukarya, dot sudah juara naliat nalelo. Panama.
mamang. Pati nami. Ini udah kamu pagi don nami. Asa toh matutu songon ni asa ni si tutu nama dok. Inuat tanu lihat mainnya kalau pangulian ni hingga pasu. Kami Raja Horja. Kalau magalian mah di kebun almanon saya mata di Batama mau masuk-masuk. Tempat mahida deh. Oh, dah sampai Raja kami. Baik, baik. Musim kami, itu emu panggilan kami, anggia matutu. Hariana borana, orang nang natinga, rugun nang mulungna. Baidamang to, orang inam nabarangi do pamuroni di agadion ni inata nasional. Bapak. Kita nomor-orang kita puru duduk. Lagi acan manotong. Itu gurnya lamannya juga dong. Sama solu, maria peotu potean. Pakarota mada ina mon madol na tipo. Sulelen na ina mangol. Satu panggabian, satu panurasan. Kalau masih santai, padomu tu sini donai. Dua-dua roda. Orang labangiro kotsi doau. Arono na manottor. Jadi emang permusik nami. Orang kana dua-dua nak kena gabiron, akana sorma dua. Ade, kana dua-dua nami kana sorma dua mang. Jadi bakau ma godang na ubartusi musik. Asa parottor kana dua-dua nami. Ero asa rohani.
kita dia ka ulau nauli tarlu bima di apala sadarion ima di siala nong matua sadana tua-tua seluat tahun ima nong titir maranak titir marboro satu namar nono dari tutu ima nong adong raja di duduk di halang ulu ni na tua-tuaon napa buahon nong gabi asa pangiduan nami tua mata namar tua de bata di goparan ni na tua-tuaon asa di suatu matong hagabion songoni nang hasangapon di pudian ni na tua-tuaon asa dapat songon na dokon ni na tua-tua nama dokon asa balgarin na batu ni rumah tipo matong batu ni sopo nunga gabe na tua-tua tahun mayut gabe mahamu poparana asa balitang main na pagabe tu baliga tinapot-abuan hari ni koparani na tua-tua matong gabe dot akahang na marhamarangi ada yang gado beri kami marsi paululuan asa pati main na hujur di jolo ni tapian mana tu dia pe koparani na tua-tua natong mangalaka saya tong matu si dapotan parsaulian asa saat ni sulu main na saat matong tubotean pas saat teman nona tua-tua mardon alibo saat maita saluhna tupang gabean saat tupar horasan dia amang par musik nami ala marmula di nagabe marmula horas baik kaum ma godang mulai baik nanti ma diamung par musik nami baik kamu godang mulai asal naik pe naik manotor mahami di pogoni amala alamannya tutun nami asa baik kamu ma godak sobat amat tadi bata baik kamu godak sobat amat tarata nenek nalulu las baik kamu ma godang hagabioni laos padu mau ma tu godak siliat-liat di tema dihamu par musik nami nunga diulit hamu pangiran nami suang soni ma nang dihamu bona hasuhutun nunga las rohanami di baik kamu tangan nami mare marhite tinggi cidio suara janggit matong tujulan nyarion di tabay amat tadi bata pasu-pasuna dihamu kona hasudun nami asa naik pe dihamu par musik nami ala nanggohan nami ma tortorami asa baik kaum ma si saat naik padu ma tu si orang-orang naik konami hasudun nami ison jong dohami sian kumuanina johot sian narsian akas seksi nasa lilingon ede opsi bastiano tikiboy ibana mga laka terus do dihuto ibana kumuani nai dangolo ibana nang tikir kams pe terus do dihuto ibana lastoro harami mamereng agak nama tuau ibana dilo ibana ma tata hape udah ba manghuto kamu pasoma au minay mana tongolo so mangido ide ba nauli man ni nahami tas arong lo libain na masahay sen
puanina si pala rohani akan semui manggutuk kami. Jadi di sonjong jong dohami dongan rasa puan dongan neda si Bastiano songon nama dok kamu sulego parana ihutuk kamu mah songon tidak bina tua-tua namang ihutuk puani dapat kamu mah tuh harta aiseni no hita na dapat pasu-pasu jadi songon sian hami puanina ala dong na biasa hupat pahami songon keran semua nami manang na songon dia pian non abong si Bastian sian hami puanina ade las maro hamu majaloi dalalas maro hamu majal hami asa songon tinok lupa mama dohonon nami sian puanina emen sida batua inna parlinggo mami si borok debatata rusile huntua horas-horas mahita di paroro tutu asa sahab masolu udo kutu botean sahat kami puanina matokata saluhut mahita sahat panggabean uhut horas-horas terima sian hami puanina hatau kata tabat para nena tutu mese tulan dia tujuannya siga jago mo sitorok pinapar asa boy do honor bani bino atau toras sesuatu keparana teman horas gabian mese go padan ne dai nang nang jebolo mordingon tan mai mese tujuannya rion sipas-sipas tu panggabean sipas-sipas tu parhorasa Kita kami itu pemerintah desa Sibukton moloduk sarap ya kami nama katai nak sudah kami nak sudah dorohan kami belum sa pemerintah desa jadi saotik bahwa kami soal statistik ni data kependudukan desa Sibukton bolo desa Sibukton berjumlah penduduk 745 jiwa jadi dengan jumlah kakak 213 jiwa jadi kakak jadi moroma bilangan jiwa do kakak sada 5 desa Sibukton soal 5 jo soal data statistik na bawah kami jadi amat taraja inata sorupeda seperti kianon dari nauli di bulan Nadengaron apalagi di Bonobok Nyarion 5 di naung Parjolo Batua 5 opung nabi na bujon sian tonga-tongani bagas do tongani huriai 5 di nok Parjolo di alap tuhata bolo siap kami turut berduka do kami sa pemerintah desa sangat-sangat kehilangan do kami jadi si rohono nabi dan gacang be Allah di pangarat tuan do kamu di foto kami na forum nabi do apa tuan kami asa atur pidong jauman nas tapi pidok toba horas mahamu di pangarat tuan so ni mahami nang ditoba jadi sawatik so kami mulu adong ulaon nauli ulaon nama dua saya adong do di leo kami so naplok nami jadi asa do nami mah sedikit mana siapa odong lais di rumah tungotik susah dia pian non aulia kami las maro amuna saya pi kami di jalak kamu di jalak kami kamu nak sudah mamu dapotan uli jadi asa do orang masih dok dua asa balgabe tu ni rumah opolo napa tu ni sopo bunga gabe opung na burjo tu gabe na mamu keparan na poso sa solu sa tidak kutu betan ni tikaras nunga sahat kami sa pemerintah desa Sibukton matok kata sa mai tau tu banggabe sa matu parhorasa utima tok tanah kisolong pinon yamu pungwani na do lansia do amat takabala desa luksino ngano tabangi do kodang liat rona sida to langsung mama no pasato na tema ada nang tasolima udang mau semua budak kita mangi do kodang solima bobo nami jadi mau lihat magabi mai tatu tuta lauros tu pau no puto nomor 2 de bata asako kodo si bai mau jauh-jauh seadusan di komuna nak tuhami ima di persaur matua ni saur sari matua inak tahun dari hari nak salpu di sebagai sadari rumah maratan nabi dan marlubuan nak kurang lau pasatok tinggal apa di persatok tinggal ni alai batu pahamu musik lau pasangap pun amat tari bata adorok subang ido kami tortor rami mangido kami tortor amat tari bata sonarok sinakis saur sari matua alana song pinatorang muna saya anak 2 boru alana anak boru nesa pudang dan kopi tubuhan anak 2 boru asimaru anak tari bata tubuhan lalak maju tubuhan sikoru tubuhan anak mana sida tubuhan boru tujuan nyariong di budini inatau gimana kepanggilan kami
dari mo dia kagalenga na di bagasa persekolahan dohot akaong na siluan na sida asa di dulu maparubuan atong turuang mapartanggalan cupang matong kanan luan na sida dapot nama atong na sinala alas pangiruang ma itu amat tarebata asa dapot matutusong no pasal puta si julu-julu tu bulog batu ni rumah bulu namba batu ni sopo nung gabe na rata na sausai mato tu gabe na mamu paparanda akan oposo asa batik matok kujur julu jauh persaktian tu dia mamu paparanda tatong malaka saya dapot muma para saurian sa disuruh satu botian nunga saat udah sadario lima napinatu pamu saat nangin ataron melota mardul natibo saat may datu panggabian satu barorasan kaya apa musik kami ala dohan marlas ni roha naing manotor mahami par musik kami baik kamu magodang mula-mula baik kamu godak soba tu amat tadi bata tu juara natoro do tu inata sori pada ngalian na dulu. Kalau lihat di jamu mapika pasu di pasu-pasu amat terebata matong ulau na pinatupan na sida lihat atau panggabian lihat parorasan ipi amak parmusik kami baik kamu makon aksiden lihat dia sadia gabi lihat toras baik nak si baju ni buru putar-putar somna saluna do inatta suribada dia mau raja ni udah nami di son rodo kami si baju ni buru marga putar-putar atau do kami turut berdoa cita di pemberohan ni natulangon dohot si baju ni buru marga seterus tu sonope dihamu raja nami muna marga putar-putar songoninam siturus saya itu hatama aka mapalos dinauli garinggan jara dongdo songon hubatu bahami raja nami songon gatti keras bunga nami siang kami anak komuna marga putar-putar asaron nami songon hatan yang tua asa titip mana tiropa golang-golang uparona
tuk sahur dia pe na boy upatu bahami siang hami anak komuna marga putar-putar terus satu hatta ma akan mang boy bang sana somorima sa nyata nami siang hami anak oras tupan putar nomor 2 di bata dia pala punguta dia para sasadarion ima nama 2 na tulang nami dia pala didikion di hari nadengkan di bulan nadengkanon di patupahamu di pertua ni natulang namion sayang dia matutu marpinangi marpinigi amata nomor 2 di bata nian raja nami si jalo narapak si jalo pasu-pasu do hita dia bala pertua ni natulangon alain ak pesongoni ditamiak tai raja nami kami sumbe iyan akomu sayang dia mai marpangului amata nomor 2 di bata reme inna bulung ijior remekan bulung ibane-bane setelah ipe amang panggul pargosi di patupa sutun nami dia bala didikion musik paredete yan na pagugutam yang nami dohami mangidot tu amata nomor 2 di bata bay ma amang kodang soba tu amata di bata kodak soba tu mata raja kodak soba tu mata naliat nalulun dohot godang sapuram marana marmeni baik nama baik permusik kadiliw kamu pangilun nami dison ate amang bulan-bulan nami raja na ulun mga itempak mahami ate gabi bro jadi amang parmusik kami bay ma godang liya di biasa dia gabi dia toras das bay damang may disi godak si pane-pane ang dia tumpane oputan nomor 2 di bata mga ramoti hami akagoparan ni natulang namin bay naman Jiwa,
bobohamu suara nami na Panginoon tua mata nomor 2 di bata molo hubiran yan sa iholan na tutup tangan do be akabari bakpon Panginoon niya kaabor ni hula-hula namyon at tarpay ma joket nai ngayo atu si amoy lasima godang nyamana do godang iboruna baik bersama. Atas nama Opujuba Nadong di Marom Siam Medan Dohot Sia Tangga Batu Dari rohami roh mata jauh-jauh muna Maulate mari tu ata Maulate marang di kita Siam Medan Dohot Sia Tangga Batu Ala rodo hamuna mengadopi patua ini inanami di son semua 5 ada na rodo hamuna sayang dia mamarana marboru anggi nami si teruson asa dong sugut dengan nasari matua toh dong adong yang geleng anaknya do beruna memang abai do asih marani Tuhani sayang dia ma dipian inongon pinoparnya mo inongon sude aka pinoparna luhutna gabe nasida otik sesadia atas bunga nami main silanon nami tu anggi pistol naik bamat melihat rohami selanjutnya lima rohan nami bila kamu kesempatan di kami ima nama gondang sodasi na tulang kami di pada ditikyun tiba apa permusing kami melatih madi kamu ditawin na buat ekyo di pepe tu panguhatan baik damang masih dia itu las paduma tu hasahatan Spiritual ini nama kami siang hula-hula nami do kami nama orang kisah luna baik kamu mana hobat tu sih
tu hita rombongan ni pari bebere sekaligus do parboru. Jadi tu hamu saluhu na no parsanga bihami na niotang nami. Raja ni dongat tubuh nami, boru nami bere nami. Nantar lubomi betutu na parsanga bihami tulang nami manurung lubang korat. Raja nami pundoli. Om kor nami tu hamu saluhu na asara pak masuk kita. Ina mabon emene marludu tu raja ni pangurota. Pasal kiron wasatai ma tu hamu. Ada rono nek tulang nami do hula-hula nami parboru. Baik kamu mana ho partusi.
Sokoni ma dihita hula-hula na posol pakai Siregar. Dihita na marang-marang iko panupunta to ka Siregar na gabi. Talumabili hamu hadol namin ng golan. Boru bere. Dihita na sa hasuton. Naro sa Sibolga. Dohot na dong di Porseo. Asarapak kita. Narpataru. Na merlundu tu abang burung. Rumah hula-hula nami Siregar. Dia mau bermusik nami. Baik rumah aku batu sih. Pasahaton eme na pir manang eme na marludu tuhami bunani hasuuton donon nami madudu asa firma boki baul-baul mapasalungan saya firma dokter dinami julu-julu manang pangomongan asa bagot namar halto madiagata di rubian oras mahametong nama jalo tugabina mahamu salhutna na mga liam.
pasaton nami tuamu buru nami bere nami dok karare la pasaton so tupak tuhami tubona ni asuto asimat tongone batata mewata tubu magatini sa silur pinamu sang gabi dina akana ni ulamuna asa bagot amahat to mereka tak dikobian oras mahami na masyaro tugabina mga kaburo alaya kana malian so ma bahasana katana tuamu kabur nami pertikiro jauh-jauh si alusa di naong saur sarimatua inap tadi hari naong salku di bagas sesadari umamaratan nabi yang marluwan nagoda laho pasahato tungana pare persedukinani alai rohamu laho mangudak seperti kota laposona jadi pangiduan nami di hamuna akuna hasuto bukahami partukon laposona ngon raja nami situana torok nang napatari daw kagugun artinya kami partukon laposona opak kecamatan jalo persiahalak ma aonggon uluan arok persia adong perparian adong dohot lubaju jala di son lekap sulit adong koison keamanan masan bajulu adong koison nak perbaikan adong gotong akan abui makubasi adong gotong permoto adong gotong perkatrin adong gotong permusi bubai kami peor yang namanya dakon alai artina di ulau pe molotong rikope dia kaulau di artinya di Bumuani, baik di Baru Basum, baik di Akabakajaun, nasia pun laposona, ilo binai warami, pertukuan laposona. Lima cara namang, satu kemudian lo salah paham, ibarat pertukuan laposona, ada tujuan nana, ilo pembuahami pi, paling kabur sudah, awang kanariko, siap pertukuan laposona, asoli makeran nama. Jadi mari terima, ala di batu bambu do musik, lau pasang apa nama taribata, lima. Di nama ternabi dan merluan nagodang ina tahu lah paboratu dengan peribahasa tokinani. Adorak so ubangi dohami tortorami, babangi dohami tutu amat taribata. Makinin lunga amtang lokang sekamu hasudong, bahasa sana duk jala dua buruna, bangi dua mai tutu amat taribata. Mangarap mai sabak, mangordang mai itu, mangarati, batu tabana ma nang anak sasada, dimana panggiluan nami. Jala panggiluan nami itu pinapar salutna. Yokna tuh madokon, mangumpas semandi alaman, mangani maya anggu hijabu, tubuh mana tong anak amalu tubuh. Na bisok nama roha, nama ngala katujulu main nama naru tubuh ni. Na boy mai sebelum ulangan, do muna nak tua, na boy atong pangaulan-ulan. Asapati matok kuzur, di jono sabu persaktian. Tu dia atau paparan ini atau mengalahkan saya dapat atau para saulian. Mari kita mamang para musik kami pahami pema domar las miroha. Bahasa terlalu mula-mula saya suruh mula topa. Alamat taribata do para mula do nama do penasana do. Baik kamu mak kodak sopa atau taribata. Padu kamu tu kodak mula-mula. Padu kamu kodak sopa atau taraza. Do tu orang atau do tu nata suri pada nadia dulu. Jadi mak, so kasadaun kita partukola personal, opa pusia halak mah kita lebih kurang. Nang nasong dia pian lebih susah dia, nabui pasahaton nami, opa tu satu tanda lima rohamu. Lah si soma kodang lihat nada sini pasahaton na, habisnya no aku pelang hidup nanti orang itu. Pagi don nami so sakosi, alai hor nama notoro. Baik jo, bodang yang sada nami. Alai rangan dairi mabeng. Kalau aku, kalau salah sebagai sekecil waktu, sekolah itu yang soalnya.
ngasodi pe na boy sa tapasa sa pungwata bago ito bago may lao sa bakyamu lima ng Panginoon namin dalaguhan namin matortor namin sa disulo may nasa ato hotel nung nasa kami manutos sa pagtukol na husona sa may datutulong gabihan sa bayan na magpagusingay Wala tema siratan tengah tubuhku ngalaw na kahaturangan lima ngalau pasaton patapasu waka dan akota di permoting ni natutau jadi ope di hamu oparan ni napurunami pusi eben dohot oparan ni napurunami na dua-dua pusi kita jong dohami di son tulang muna di parmoting ini napurunami on Panginoonku Tuhanmu saluna Morong rokok peparan yang pusibita berarti nunga doho peparan yang pusibe nang dok disi asa marsadani roha hamu laiku ibeberetku na babor haton na boru namyo Anong do hatani na tuwa nama do mamereng hinauli di jolma sa julo alay mulo mamereng parborha ni na tuwa jul sa dulu hindi ba na mapalatakas Pangilo pamusa luna sa halinay o paran ni opusipina jadi tuksomani pehata senau tulang muna adong dodison tulang mura cakorat pasu-pasu hata gabe naik si pasaton hami tulang muna marpananya mata debata diuloi pamidota openaeng ino tabunan nama ramarangi nama rawat tubuh nama si pasang-asang apa nate jadi gabe mah itu waktu mena horas tuh putan nomor 2 debata nakaningan ngadi patorang ngadi pasangat tuh hamu kahatan nauli hatan adengkan otik nena masih tabaku jadi nakaningan tarsi amang buru medi hamu nakaningan dengan nami makatena terseda oh do tarsi tu si buah-buah nami tohoro nakaningan di naroham itu potongannya lama muna nunga di buah kami emen nomor ludu asai masih tabatu perlingkungan si borok amat tadi bataro si tua horas dalagai mati pada rot asa pakau nomor hal tu majaga tadi robian horas memahami nama ngalu turun ada beberapa selopik gada betul dihamil sudah tak kena mangalayan nah jadi nuek pe tersinggut tu ulus na tahatai na perjolo nga sahat nakitu na buru namin ima di natuari bati 12 lebar naik nah tersongonom ma tugo paran na buru namion tolu anak boru tolu baru tu pahupusan anak pahupusan boru tu nono baru tu namar hamarangi amang boru nami obat dosa tu boru tolu bro sara tu nasa rumah tua Isa-isa ko jodoh kami gebere lima tulang pau namin 1000 opung kami obat na pertinodohon sakangan ima tusur dulu nomor 2 ima tutanoro ima ibebere na mau nomor 3 tusur saga ima tulang guru satabi guru laut na inan nomor obat omma siap bulan sol iya na tulang kor ima nama na potiro ima tulang kunainan tulang aro na tulang kor sama lima martaraboni opung obat na marangin na martinodohon tumanurung no sudah ya balikan di bisa ditanoro dah saya potong sa kutebe tu dua di mau lihat mah makisara do lagi pangorang pa itu manarak may saga toro mana toro bi ako pari mana anak sasada ibitang ginamit ang tubo namin ang alpura na dong ang gima pangaripag tubi dyan marurat tutoro diba saro diba tama di punan nila tulakon ana do boli amu tasaan di solo masama timotian ni tingaras pasato tama na martaba na tingarap para tukinay na tulakon sa lume sa ato kagabihan tama to para orasan so di ma amin siya di bebere ituro sa kutebag wala to Dulu sarung tua, gua kodok jauh-jauhan ketua ni, buru na buru, kalau kami setulang bulu, cuma tulang bulu bangkora,
bentuk soni itu karena lagi berbahaya nama dia mau kasih gitu mana sahabat itu kata orang para konami tuh nak sahabat tuh dapur nami muli itu penginabian marah berburu dong anak masanya dengan si Johan inilah semua dari penakin jadi guruna dia jadi masa pulen lama pakoi yang kau koparan udah buri jadi saking binege di koparan ni waktu ni gaul pakonan ini nama ulun kau pun lalu kau nak orang kau nak kau yan may bawa pagkapak umur baru 24 tahun koparan 12 koparan na 27 sagiyak betong ipasarap ko naman talibata koparan na asa bulikor na gawin banhulamot sa tubo ay sinasalmat na banangan so na sinang asarangan sinulok katubol raga-raga Gaya matutu matulak, gaya humbar milere. Matutu. Saat masuk saat matu matayan, kasadan tamerlon. Kau pun bawa, mabur bertamen itu, sasar kita dulu tu bangga biar tu perharasan. Taringo tulus, jamu koparan. Kau pun namion, kita tu paham itu tulu. Itu gua gulu. Para hapean ini tuli, kamu mengatur hon. Kami. Ulus pahami, ulus nagatan si Torok Rabu, tu raja ni pamurun nami. Gore yang mau permusim nami, sampai kau mau ulus. Ayo kamu sian. Ulus, aku dah sampai asa sampai 2, naik pas 1 nami tu raja ni pamurun nami. Baik kau bro. Bunga oleh kami, dia doamu di pertuan di kota Nano, sangat mak untuk pertama. Masa kata kursi itu tadi dia, mana itu dia mau kalau kenal itu sih kalau kita percaya. Masa orang di sini waktu bergerak dia, dia itu tumbang kata ibu baru dia. Saat masuk sangat hotel,
Satu teman non kota kami pertama ketemu proses kita dulu kita melihat doa tukar rasa. Jadi di sini patu bahami lulus tol, sambil macam itu lulus tol. Itu mau dari hira ya kola. Setu macam itu dia mau di jalan nyaron. Anak kan lagi subuh baru kan ngaroa. Jadi tetapi jo tulak satulang. Kami urus dagan dan sitor rambui asa panggabi pahora sama awak pinasuna mandok dak sudah purung sakot dan kaparia tu son dia be uliotik sompa-sompani humami raja nami tulang semaruhamu di aroro nami dinalahu manopano bahamu kamu hula-hula nami doho tulang paribebere tudamang noksar madua nahinan jadi operi hamu amang perlaporan tami lau manok-manok hula-hula nami tilur boru dan kamu mana godang naumbar kusuk Nunggu tunggu saya suruhan kami, ina monotor mangilit kami di pokoknya lama menaon.
Lebih kamu berbunga-bunga tangannya kena tulang muna. Jadi nang habi yang baru madukon mo lihat itu tamat tanah mertua di bata jalan bitan nami don marhiti tangyang nami. Ang dia matong tu musikan ini haum berlopi gada siang gabi nani udah muna saya silur paha-paha namuna. Asa pakun amar hal to mainna dia gata di robian. Horas mahamir tulang muna kena tulang muna nama jalo silopi gada matong di haum raja di bawah nami nama kalian. Tidak buat di mahami mang baru. Tulang kasih pemulator mangaliat di pogoni alam muna. Naik pe dia haum permusik nami. Asa sah-sah di Solo benar satu botean. Nunggu sahat kami saya mulator mangaliat di pogoni alam yang baru nami. Sahat minta ledut banggabian sahat nantu parhorasan. Kau mandu kena sahat tani. Pada utuh si monang-monang dari sitio nai. Baik. Di patontongan mission lain belum saling mengatur belum saling. Ya, membaca rumah sawit perburuan di Natu Hutan. Iya turunani, aku turunani buat turun anaknya dulu turun sesadai. Ibarat sering kan mana tumuhun negara. Harapan nasada, baru nasada. Imo opisi kita ibarat nami. Baru nasada ini marhuta tu hasibuan di Bekasibuan. Aku turunani opisi kita. Marana baru opak maya konna sare buruna angget ma murati batu putu mertune kota soal lima pertentang kami bola tulang 12.000 nasi 12.000 aku baru Kami datang. pun mau asal soal nasib dia teh dia nak si pasabang namin yang baru orang mak Kami na orang ini para konimur na yun, tulu. Bismillah tulu. Bismillah. Natulu na yung mga rapihon. Kami. Kaso kanina na si Pasado. Jadi hita. Boko sebenarnya jujur salusan di nang saur sari matua ke bawah itu nami. Pak, dua jujur mutu kami. Pak, mutu kami tutup. Nasi mati tu. Dipanggil kamu, ibe kamu musik lawan sama pengalat terbata. Sampai kemana masuk. Jadi mari terima di kamu. Namar angkat terlalu bibe anak kami. Mas mari terima. Mengidu kami itu tu amat terbata. Jadi ni apa nak orang munai? Aku kami tu laksana bersara duhan. Kami. Bersara duhan. Dalam hal pas bersara duhan. Kami. Jadi bagi dua itu amat terbata. Di masa mati atau orang muda kapal amarang do hidup do umur di bawah namanya do begitu halak, begitu tahun. Tapi no para do berhalak. Ada semua buah-buahmu do lima tubuh ni baru bawah namanya sana anak dua buru. Alai buru sepura tutu. Padang kopi buah baju. Lasima tutu mangidu itu amat terbata. Asima orang amat terbata. Tubuh matong sesuatu kau di sesuatu bulu. Tubuh anak mayan nasi dah tua baru dengan nama saruma tua. Ibu dia ni ibu tonami. Lau semangi dua mami tu saruna. Ibu parang ni ibu tonami saruna. Manara ibu sahaja mengamuk dan main tur. Mangarati mana natoropi bahar nang tutorok mama tong na alsa saja. Lau semangi dua nami. Sonarok simakinin. Aulah masalah toro aku di paparan ni ibu doktor. Sada piana. Bah, sada somata dari besar, udah besar. Angkir mana kejuruan nyarion. Sono sinatir pasada putar sejulu-julu tubuh. Manggas doya tong di alaman. Mangani matong anggo di jauh. Tua tong alat nama lo tubuh. Nabisuk nama roa. Nama katujulu mai. Nama nari tubuh di. Naboy matok sebelum ulangan. Doh boru nama tua. Naboy pangadua-dua. Asa diduduk perbubuan. Itu ruang pertanggalan. Saluhuna aka ipoparan ibo tonamio. Nama ngaluri akal siluduan. Doh nasura putar rokak bobe. Jupang mana ni luar nasida. Dahoak nama ni jalahan man. Tudorong nasida maksud suduari. Tuto ruang dapotan mual nanti. Jangan marah hikima. Orang sepasatan tu bari benar.
Kalau kami tulang muna si Hobi, 2 maurus na buwan sa atong namin. Gabi. Sana may ito parang nabul namin ito anak do tiburo. Tas so lima amang bulu panguluan namin. Mauri ya. Gabi ma. Ala masa ulos mahami do parang nabul namin. Respect kamu mah. Musi na ako partusi. Pangilo hindi ako dakta. Sumasampai ko gusto ko bang ito hamal sugod naman para musik nami. Memang sugod dak mula. Baru mo ko lang dia mo. Baik budak to matarasa. Tunang dia meron. Doon ko tang dia. Baik lah, baik. Habis itu pinagpahami jala sila jauh Raja nami nang Roma kami pasato sopa ni nami tuham songoni be sopa ni nami Raja nami nas maroham jadi be amang permusik nami jadi pasaro kami pasato sopa ni nami berkau mana opertusi. Pas-pasan na matariban lihat dia hukong kabihan. Asa disebut turun do atong lubas tujuh, lah sinun lubas asahatan. Bah si marwan na mataribata. Bari baik kamu makodak situ tu hal permusik kami. Adung mo to asahatan.
matua. Dison rodo kami hula-hula na poso marga Siregar. Kami. Nasi sibolga do na adong di Porsea tan lubobi di Sibutunon. Lamaga dopi gokodo jojomu. Lamar siana mai diari-ari nasalpui naung diarat tuhata naboru nagabion sejalumu disi molomoding si tua-tua pabuam matutu turang na tua-tua tanlumobi tusuri na sa tulang do hula-hula ima dulu kamu apalagi hari senarion di vertikianon dinaroto kami hula-hulamu marga Siregar dinabangadobi gokodo jojomu takas foto kami di barkelengon nina boron marana do marboru amardono dia gabio nina boron amang boru dohono masodong istatua bolong batu di rumah nina bolonan batu di sobo kagabi na puro namin bayo gabi mahamo ko parang nakakanaw poso tujulan na riyon di sela ni rohamu di nabarborhan na boron tu para di alparsatok kinani di hamulay namin iboto namin do at kay botomu dino si rohamu humeri kami dohono maso do isdo tua bari temang bagabe tu baligati ng tapuan arimu matutulan na rong gabi tingkat do hamu kami mas malulu gabi ala hula-hula na po so do kami mang buru pas hotom namin maulus na hupar tu yan na nami tu hamu godang na 5 maulade pasatan ni sada mau tu boto nami lain nami gabi sada tu boto ni lain nami gabi sada tu bere nami tubuni lain nami sada tu iba bere ni sada tu papu saboru mana bere ni lain nami oh padbe sada tu nono 5 nga pawidon nami Muhammad Muru buru nami on ulos nagacak si Toro Rabu dadawang ma nahubar tu masangat ulos sama nahir bang suami asimat tongkrongan yang mga tariwata tutu ibahir mga matangan na nabagay mamasok-masok kami at pinopari nagboro munaon raja nami jadi disor raja nami bolo tupe sa wani sopa-sopa ni umami nalaw madapot to kamu ula-ula nami rajai marga Siregar lasma rohamu raja nami jadi ope dihamu parmusik nami baik rumah wadang nau partusi sa rohani mano paropa ula-ula nami
napasahaton ringgi siti suara ang dia matizulan nyaron lam dia bay di batani hamu pasu-pasuna marhite naliluan ni tangamu terlungomi de lainami de foto nami Victor Hato dia bay pamarita kalau kamu asarong bayromu badi dimur kabari nami itu udah baik jadi dohor ma saudara si tua firma poki bahu balu pasalongan Hoda bilir pato demu lucu-lucu nak pasalongan ujukan dami matok terang yang buru sama sulut tidak ketemuan patarot temanon naboruon tu pareda pastok kinani sama ita jumalo pakabian jumalo pararosa ama perde nami berek tu sopak juang bisa domak kan pama pang hasatani pada tu studio nai di hari nauni bulan kanon nungasun ulauta ulau formatua tudainang naburjui mulai senatuari satu sadarion nasugut pangarapon na satu pertuan na rengkan sorak 2000-an sudinai alanya silwan jamat teribata do dos irwata nama kawaran kidot nama hula buru boy rengkan ulau tahun sorak 2000-an Kalau udah tua selalu urus selalu tua, dalam pedang baru itu, nama borak pedang nas siroha. Hebat itu. Jadi patarota ma natua tua naburcu natabing, golok natipo, pasal barian pasti koning, asima torona teribata. Asal dulu paribuan itu urut patanggalan. Kamu paribuan jumpa kena jalan. Hebat itu. Balik tak kami balik ke dalam tabuan. Hari muda kami, ayo nunggu kita masih baru. Hebat duduk, abang pada nami. Asal menonton coba bilang muda ton nami. Mulai jam 9 malam na bulari nunggu datang kami. Sesuai tanggung jawab nomor sasulau dot nomor sasulau. Baik coba dah mula-mula, baik kodak sompa, pas baru dah matu-matu lihat dia.
Februari 2014 kiro ita loba borhaton metutat kana gabi opusias na burjui sangari pe amak pade nami gohan nami ma totorami asa so tuatu madok sa sulit buktian tahun logu tu tahun dirotang bulan bayan masa naik asa saat itu pagar terorasan jala tong mai tari pas Tuhan bayan masa naik aman dobu sekio naik Masalah baik. Ada pinumat tayo son Anak naman ang terakhir. son na sugudun son sinasugud ni ima Jadi kawota sudi tulang dulu 1000. Hemat. boro na siya boro ni sa boro na siya anak na siya orang kurang bisa itu Oke. Kawasan waktu ini bata. Di siala tiuro lota parani. Sebagai scenario 5 pasar bantuan ni irata opus dasar bantuan opus as. Asa naik papuma para nuputap lebetan. Asa tayo na tuwa naman dok. Itu mana tur jodoh ata dinote. Ata paso tagabe naksa tamu sian tulang gula marani sulit tahe kana makolong iroha. Sai pasal tu namak tanah baktua ribata. Naksa puluh itu manajum sepuluh. Ata paso tagabe naksa tamu sayurang naruba sayurang namose. Ibe dia musuh bolong aku rumah hata nauli. Kau mah hata naringa. Ulos na. Tikos do beso harap nak tayo bigyan nga. Jadi orang yang itu masih orang masa itu macam atau pasu-pasu namun tidak bisa apa nak teman-teman je hot mas teman je itu yang aku kata lalu akan pasal Tuhan orang mau Soalnya yang udah kamu nauri kamu tapi aku udah kamu mau nauri tadi enggak di Tuata kok asi do tolongi ruana pak kita di bagasan sadarion ima di hari nauli hari nadenggan na paborhaton na turas nami opung si Hans Sebastian Winganan Karadianan Parsata Kinani Raja ni dongat tubuh nami Raja ni boru nami Raja ni dongat sautan nami Raja ni ale-ale nami Pangula ni Uria nami dohot ina parari Kamis dan lungowi ma di raja ni hula-hula nami siap pagbuat boru tulang bona tulang satu bona niari di hari sadarion nunga gok kelas nirohado pas-pasu Asia tuan dosia kamu si raja ni tuan atau di luar ni pemikiran nami di luar ni kemampuan nami tidak ada alani pembayaran manang yakan asipe boy tulus sikok di parborhak ni dainang pangitubon borhak maibana tumopo Tuhan na tinggal mahami akap pinoperna hiut kami pa atong poda pertanianon
dot poda sifat kerja dinalawa paperhatun akakelenga siang nato tunanyo mau lihat madiamu di gogo di papahiran muna talu mobi di tangyang muna raja nami raja di waktu raja di boru nami raja di sauta nami pangulan di huria talu mobi ma di amu si raja ni ula-ula nami sian bonan yari saat tu Papua Taboru do hula-hula na posok mulai siang na hari Kamis saat tu hari Sadarion di naung marujung bolu ni na tuas nami di do kamu do tikimuna ditinggal kamu akakarjumuna polang manda kami jala laos dilo kamu lo kami poda nauli poda natur nagabe si ulah nami si galo pare asa jokon na tua mak asa balitang mena bagabe kudalon stadua sayang dia hata pas-pasuan sian hamus rasan ulah nami asang giat mah hatap kami gawe sangat jala mora jala masih kaululuan di pudian ni dainang pangitunan ya ka pasu-pasuna urak sangat sahati saat mai tuan asa komen na inggir-inggir gunung naik rata-rata hata penggabian hata nauli asa pasau tuma amata debata naung sabtu bitu ma jumani sabtuan siap hata penggabian na pinasat muna tuhani apun nami mai mar tonga-tongani jag kurtumai nalote tioma kurtumai nadung tioma nalote ata pas-pasuan senhamak kasih raja ni belonani saya unang ma mungga unang ma mose saat di Solo saat botean di rodang di bulan leleng mah kita mangulu saat penggabian saat perhorasan buhut mah di dongan itu atau siamuna pang musik nanti ala lumah tipakan bison jaka namar doa turu marbum mardoa sauda marpangulan huria doa gula-gula baik dawat ma godang pangaponi Maruhata asa tabu ka mamahita huria marita siya buku itu nomor 334
nasa jolma ikon mate ikon mago si buti. Asa sogot bagi Tuhan sangapan. Hite-hite guan de bata ama anak doh to di perbadia amen ahudo hayo do thanguluan inna Tuhan Yesus namanguludo garuk na porsyeriaw at itimate ibana kadarang mate be ibana ro di salingiling na matangyang mahita ale ton de bata ama nami nari bano bicang menghadap ke anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan matian Allah di dosa kami. Jangan dipanggul horo ibana. Kasarapotan hati korat do kami luar kami. Kasih maruhan di kami. Saya cari jala puli mahami. Asa unang madili kami. Kala nang Joho Tuhan namin. Pato gumaha persen nami. Jala padangik maruhan nami. Makirim di hamul wasogot. Asa unang mengadungi hari Tuhan si telebebu naso marpati namin. Saya taiti maruan namin tuho ay horo si pangapun. Jala horo haposan namin. Nama sigatong tuhoro kami. Sa trori hasusuga ni buwan namin. Amen. At nilibata di kita ima orat peminangon atau surat di bilik bisara ayat bisara. Jadi bisara ayat besara tidak somono. Hai Kristus do hamu luat jauh jalalaba yang hamatian. Hai Kristus do hamu luat jauh jalalaba yang hamatian. Ra hamatian. Apalagi malari moti hamatian kita. Kalau madisiri itu. Kalau orang lo ma lau menghindar. Sian hamatian. Abe hamatian perhatian ramanopo Tuhan. Ay nunga di talon Kristus Yesus hamatian. Mana manaik tu bano gijang para rion inganan laka na. Mata foto de bataku asa dilabung na au asa dilabung na. Pasu Tuhan de batama ho la ruar do la bomot ola nion rodi saleleng-eleng na. Amen. Mari dimehita tatutuk ma batamon. Ide bataku holok rohana tontong dio. Giro.
Pakul lo. Balik peror kacingnya dengan bukai. Ini kacingnya. Kacingnya itu tuh. Jual biak juta, jual biak. Kacingnya itu. Jual biak. Lagi terus ada nih. Salah ngai. Dang ngoi dua. Turko. Ya, pelan. Sada baba. Iya. Lagi ijal seturu. Tahan. Awas ya habisan. Dak napay ba to? Pay ma, nakpason. Asa nakpas. Dama. Betul pa rin. Yan ay tori. Betul lang. Baju lu sauting. Betul lang. Muat. Panay. Pakital doon. Panay dia pina. Panay. Pakital di dang. Oke. Pelan. Tahan. Pelan. Ya, oke. Pelan. Ya. Oke. Apa na pasal? 770 ono. Sonang mamodom hona martuai na maradian sian ulaw. Ulamu di hajal maun jalan mangihu tau tu surga. Ulamu di hajal maun jalan mangihu tau Ale nelli dolok saribu siatano do permulaan ni dagingmu mula mai kebetano alai tu di batana manopaho roh Tuhan Yesus Kristus na paluko siya dosa roh todi parbadia nama Tuhan Tuhan uluan nasora suda di mangaramoti orbu ni bakem ay maro ari parpuri martua do akan amate marhite-hite tuani ola nion olo ninato di asa maradia nasida sian aka ulauna ai namang itu nasida do aka neula nasida matangiang nahita ale ton de bata ama nami na di banwa gijang koro de bata na punahami kori sude ngolunami selehon ma hiras nirori hani asa malas niroahani pai mahon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami taha kutangamu matu dinami do daging nami asal nang lilu hami di ujungnya jal nami seleho to dimi manugu-nugu hami asa diramoti hami molo hubulus hami rura ringgo maniamatiani asimaroham sai pamasok ng sugot tu hasonangan nasundenggani amen mariti mehita mariti haleluya, haleluya. Rahmeta madu tangiang ali amanami. Ali amanami yang berbincang, saya berdoa. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot tolong ni rohani de bata ama, dot parsauran itu di parbadiama, nama dongani hamu saluruh. Amin. Mulai pinasahat ma tu keluarga, dot kita nama tolong ni roha, pada butano pasirangan di bagasan ada di Tuhan.
sipay jadyo na porsiyay dung saha belakan ati hasanangan ati hasanangan. Mulate marika sarukna soalnya na po di pato pahugyat ta happy di butuan di permutingi kainangon na kunasan matuhamo bonasu manang tayo su jadi Raja hotu ta Raja hotu ta Atak Baca nak pucuk ko isa. Atak pon.